bemni ni ayo ni Christopher ife minya ejake amemlin kai ameyiwa la here law le formogbe. She ake ni coronavirus hilagbonyoe echa manjin kejele nfe ojule hiwole ekpla meden shika ni efite nuchumwe baba o ene hiwole mensana shika ni ameke baye afile jogban ene hiwole gbese no ya manye na adiagba niji kenklemo eshe ni bi keje English ablochi ni amli ni ikebaga ni ikeba ye abo agbeken bi ni yo aje nkotoku ni aklekwe man ni amli ekeshemo ni ntamolori chobi bolu sa atade suku bagi no kehila chamo ni nkome ni ikeyaye aboa ni aklekwe man gbeken bi ke ame following Bemli ni eshejeme nomlile abu agbeken bi lefen anani ametarajara mlinke mele. Shimon dani ekenike ni neba hagbeken bi ile eke amena wie mofio ni ewu amenga keshiwo kecho amesuku yahe. Ribi adafichalo na kokoi achireku kena adiagbana sanegba ni noni ekele ne. Ba ihe le fonko aklowa na ni bank mwene gbine eji aklowa ni minta woni maba minta wa aklowa ko ni maba shinle aklowa ni ji iye ni bi ko me ni nke hwehwe ni minta wo madwen he ni ke ba atun ni dane nke maya aklowa dane minto maya aklowa ma aklowa ni aka wo 92 villages she eminteno ni di inle ni gbe kokko mi aka shika aja ye gan shika ya aklowa wo ba afine ni baba ne mbachi mbenke ni gbese aka ni gbese minto maya aklowa ni bi ni yo ni mbua na minto ni iyaja ye aklowa eja ke gbe e ko mi aka ka aja ye gan be kuma efetum no ni wo hie pa wo se no aka wo yanyami men kuma ya aklowa ni wo hia mi wo ni gbese di moni wo batashi ni wo pan he ni eke kotoku hi wo be e ba che manche ha mi ni ka me ba we na me ba che mi wo be mbato aka shi be ngmene gbine masumo ni maba ni mana bona aklowa yo amishi hilemi oh anukwale waba mon je sane bibio kra wonye wabaja woja no ni wabanye je nawo washi baba o koni kaje chele ni ameke kweno woja boni wabanye ni woban shita moni ntaya bi aklowa ni country no nuchumoji no ni bani nchu imbaja teddy bed ni di blofo ke teddy bed shi chobi njasa njanu ke ball cast slotte agbagbe bibi obomoden ake mo fian mo ba na eko me ko mete awon asa abe ko shi wo bomoden woja atale baba o wo bomoden woja atale ko meye ni wonye ni wo ba shi wo ha meja ke je na wo ni bi efa obeno jina no wonu waketa bi enwe twane gbeke bi yo ne ke adesan laka ale obe ni ntimben ke gbeke bi ye ina me hemishe ni atwa me ni nga ma me hele no ame hele mi no ni e ha mi she he twa ke be atwa me noko ame be gan sha me ya klo wa sha atwa me noko ne wono ni nka meji wo se afi moni ba ye fese kemba solo no ni mahale nwa me fe amena ni wie ma fe mo fe moni aba gbelegbe no ba ya school na ba fe test no ba ye fese
mahenoko ni kebahabo no juno ni okeba encourage beke bi e wo be mo fia mo hie kanu ake manye be ba keminoko wo ke nyenke no ni ke ni mfeye oba na ake shi be mo fia mo hie ba do ake manye be ba haminoko wo mi uma kaseni obe no juno ni manye nka ma awie ke nke bo ake shi ina aklowa lenche mimali anu kwale ko mepe bi amini mba abu amena ina kwa mete mokomoko shinana ejake traffic fa shibeni wa ba abu amena ina mo fe amo adue mo fe amo efe fine inye mana moni taflache hian le fenine yake mo fe amo ewo atade fine ke batashi inle amesuku ya mi ina kwa amesuku chu ne wo inye ma wie noko be bone ba balaji genke ma be ko wen be ma baletruka na gbenenhye akami ba ma hanoko ni ma bote mami ni ma kwe no ni tawo ni ma kwe ke ingbe shinwe twa na ele imbe noko cho ni ma nyama wie ye no na metawo ke no na metawo eja ke no fia no ba aja mami mensumo na sumo ni sumo mo fia mo sumo ewe ha no ni pote na metawo enwe kume alo kenya nyume kenya mime washikonya washikonya wataga no wabashinye ka ashinye be kone hoe minadi agba nke na de ba mashi no wabaka nye je yaklowa na epe yaklowa slot ma make sure akeshi nwene mba bie wo ma ya heko ma bomode ni ma bua aklowa fe aklowa na ni ma ya ni ma kwe boni jeme yo ni ma slame afi nemba slane afi kokula ma ya hekokulu ko ni ma na boni amehihile mi yo eje aketmo boni wie mo fia mo ke gan na ashi ame efet mo no ni they have been left behind shiminta maka washikonye wakanye ye sole mo ke fa ekpa mo peju no ni mbio ni nye hami wala ke hewale ni mi hu ihe awami ni manye nke basla nye fe na adiagba niji kenklemo eke ebiyo dache fonyukpanako nile eje English ablochi niami nye ese kete aje nkotoku niami wakele hu nasanegba ni wobila ake meni ha eke yomwe ba aklowa ni mini ngawo alo shewie mohu ni eyo kecho coronavirus helane he akeni efe dache fonywe wose no wabile hu ake be meni eshema no kaji eke ehie foshin ebanye ni eshi etichi ake game wonye coronavirus gbejiano to ni amralo eke foshin bona afe ni wokebu wo he wonye no lo energy no ni lehu ekewo. Well, hela is serious. Ni no ni minke, ji no ne woni hela kometo ne nye it shut the whole world down. It's because of the seriousness of the hela. No one go down. No one back into contact with anything like that before. Ni wa build immunity. It was nimba ni ya in American practice or here. Now I'm considered a frontline worker, meaning in had impronounce me negbo keteke no ye hela nehi. It was Obama. Ni beni yoje I was worried about Ghana. As you guys all heard there, no ventilator. Hey, kedene ashe Ghana. The Ghana be ba fete. They were ba fete. And ebe ba wipe for out. No bano mean nani me practice. I mean, just a face mask, this, and 6 foot, 6 feet distance, and washing your hands, and just all these little things. Akeshika hey. No reuse, no foil, and people are not practicing it. And like I said, it does something to me, knowing where I'm coming from. And my fear is that virus. Every day we are learning more and more about this virus, and I just wish we would take it seriously. Na kokoi menta ke ha ribi adaficha yega